Aylamat vardı. Şu bağırdılar tarafına çalıp gelip şu yerden kızının şeye kralını kızımla bir ona baktırı olsun. Benim olsun. Elden altında sattasında zor olsun. Bir kralı baktırı oluyor. Toy gütünü ak jolukça boy jetken beleng bilimbe kelgin kuşтай koldan uçkan kezinde kantem güyümдөй talayına talpınasın başınan düğünü uşunday mülт etse da tamчы жашы bakıt çok ушул учурдай ару кызым ананайын жар болгонуң жакшыга балапансың мага дайым айлансаң да аккуга сага берем ак батамды бактылуу бол нур кызым кубандырып эн атаңды тунук болсун турмушу жарым менен дүйнө жаркын башыңа алтын куш конуп эркелигиң үйдө калсын жаңы үйгө баргын кут болуп атала көр жакшы келер ак жолук түшпөй башыңа билгизип да ак тилегим биринчи биге чакырам ару кызым ананайын жар болгонуң жакшыга балапансың мага дайым айлансаң да аккуга сага берем ак батамды бактылуу бол нур кызым кубандырып эн атаңды тунук болсун балапансың мага дайым айлансаң да аккуга сага берем ак батамды бактылуу бол нур кызым кубандырып эн атаңды тунук болсун Kız uzatıltat, kız uçup bargan жерден бақыт тапсын, бала чакалы болуп ынтыбакты жакшы жаштардан боло берсин, эки жакты бирдей сыйлаган убагында силерден кыз бергиле, ул үйлөнгүлөр ушинтип тынчыма тойду жакшы өткөрүп алат туугандар. Uladığını edip köy oltan altın kız verip atar, kızıl bakım olsun, bargan yerine bak tapsın. Elgin altında yaşlarından bulup жақсы жасасын. Öyle bir şey bize yardımcı. Kuanış geliyor, güzel alıyor, kızım verip atar. Olsun olsun, bargan yerine bak tapsın. Sade, yaşlısın. Niyaz aytmaz mı? Niyaz da. Oltuk yapışı, toylarımız olsun, açıklaşı olsun, bak tapsın. Orası kısmına baraka barayın. Şu biz sınıflardan, жақсы yaşlardan olsun. Altı yaşlardan olsun. Şununla kalırsa bir yılı жетектен. Burada kalırsa yaşlardan.
киши өткөзүп алайлы. Ağana kişi takmayın. Annem ne deysin? Ben bir oran böyle kızımız. Kız bana gelden baktı. 2 yaş baktı. Bir oran başkası yekecek sistem kendisine kadar yaşlardan böyle olsun. Böyle bakıyor. Yekecek vakti var. Dal ubara kızım, ataday kamkor bolup жүргүн деп tapşırdım seni kudama kızım. Ay жылда ötür ulana kızım, turmuş bulda dal ubara kızım, ataday kamkor bolup жүргүн деп tapşırdım seni kudama kızım. Tартылган үйгө желегим кызым, тарынып келем дебегим кызым. Ак тилегимди ыр менен сунуп арнаган сага белегим кызым. Ай жылда өтөр улана кызым, турмуш булда дал убара кызым, атадай камкор bolup жүргүн деп tapşırdım seni kudama kızım. Ay жылда ötür ulama kızım, turmuş bulda dal ubara kızım, ataday kamkor bolup жүргүн деп tapşırdım seni kudama kızım. Tapşırdım seni kudama kızım. Assalamu alaikum, калайык алдыга саламдашып алайык. Айланаңыз шам тарапына келгөн Красноярскийде. Тагыраак айтканда Азия Mix салтанат. Дагы бир жолу биздин Алтынбек агамдын үй бүлөсүндө бакыттуу нуру жар салат туугандар. Андыктан келиңиздер туугандар. Ушул Алтынбек агамдын үй бүлөсүндө жана менин чыгышымдын урматына өзүңүздөр бир кол чалыңыздар, той куттуу болсун. Кош келипсиздер. Саламатсыздарбы туугандар, сабап келип тургандар, амансыздарбы туугандар, амандашып тургандар. Кош келиңиздер туугандар, кобурашып, шыбырашып болуп тургандар, кош бак болуп тургандар, жымыңдашып болуп тургандар. Дагы бир рет кош келипсиздер туугандар. Бир той эле урматына азыркыдай эмес, бир катуу кыйкырып, потолокту жаралып кыйкыралчы. Кош келипсиздер деп. Кара. Айдан болсун. Урматтуу туугандар, келиңиздер, алтын кызыңыздар Актооктон болсун. Анткени Актооктун кызы өрүп келет. Мокенге барса дагы өзгөн күчүн кошуп алып барат экен туугандар. Мынакей ошол Гүлдананын урматына, дегиле той элеринин урматына бир кол чабыңыздар туугандар. Андан соң бүгүнкү кечени биз алга карай уланталы. Кол чабуулар болсун. Той элеринин урматына, Гүлдананын урматына. Туптура алтыга деп чакырды той. Алтыга чакырылган той конокторду күтүп отуруп мынакей саат туптура 8:30, 9:00 жакын башталып атат. Андыктан көпчүлүк эртегениңиздер күтүп калдыңыздар. Кабактарыңыздар бүркөлүп настроениеңиздер түшүп калды. Кабактарды көтөрөйлү, настроениеңди дагы көтөрөйлү, дагы бүгүнкү той өз убактысында башталгандай эле. Саат 6:00 же болбосо 5:30 башталгандай. Бир кол чабып чыгыңыздар. Жылмайып туруп. Рахмат. Мынакей дал ушул күнү эбепкердин себепкери мынакей туугандар. Биздин Гүлдана кызыбыз албетте. Сиздердин башыңыздарды ушундай ак достор коомго бириктирип, туурабы туугандар?
Ак бата сурап биздин ушул Алтынбек агабыз барыңыздарды ушул жерге чогулту. Андыктан бир Аллага нурумуздар мен бүгүнкү кеченин себепчиси биздин Гүлдана кызыбызды шамдуу кол чабуулардын ортосунда. Келиңиздер, орындуктан туруп туруңуздарчы бир. Оор келсе, орындуктан бир азга Гүлдананы бир шамдуу тосуп алайлычы. Сизди көргөндө, алар сиздерди көргөндө өзү сүйүнүп кетсин. Маэстро даяр болсо Гүлдана кызыбызды катыраак бир кыйкырып бир кол чабуулчу тугандар. Азыр мындай кылабыз тугандар. Мен музыка койбойм. Мен 5 секунд эсептейм, бактылуу болгула деп бүткүлүп коёсуздар. Ушу Гүлдана кызыбыз барган жерден бакыт тапсын деп. Мына камера тартылды. 5 секунд бактылуу болгула деп. Чогуу мен колум чүңгүнү баштайбыз. Бактылуу болгула деп. Болду. Даярсыздарбы? 1 2 3 кетти. Болду. Кудай буйруса, сен дагы ушу барган жериңе бактап, көп кыздын, уулдун энеси бол. Эми туугандар мен бул жака албетте той ээси, биздин башыбызды бириктирген, тапкан туткан Аксаторгонго жайылткан биздин той ээси Алтынбек агамыз жана Гүлжамал жеңекеме той ачып берүү аземине жетелейм. Кол чабуулар болсун туугандар, той ээлерге рахмат. Анан туугандар, аксакалдарыбыз биздин той ачып берүү аземине биздин Алтынбекке бул жакка келиңиздер. Кымбат абам жана Динар жеңеке келип бериңиздер, чоң апам. Той ачып берүү аземине келиңиздер. Тугандар айтып коет эмеспи? Кары сөзү жаштарга дары болот билип жүр, кары сөзүн капка салып билип жүр дейт. Алгач мен аталарыма той ачып берүү аземине бир сөз кезегин берейин, андан соң той ээлерине берейин. Бир алакан уруп бериңиздерчи, мен ушул кымбат агама микрофон сунайын. Келиңиз. Келиңиздер. Ушул биздин кызыбыздын тоюбузга ошо кызыбыз менен күйөө алабыз. Бактылуу, талайлуу болсун. Ошо барган жеринен бак тапсын, ошо булардын алдын бала бассын, аркасын бал бассын. Көп балалуу чакалуу өзлөрү менен өзлөрү боло берсин. Сиздер да ошо уларга окшоп кыз бергиле, уул үйлөгүлө куш келипсиздер бардыңыздар. Айтканыңыздар келсин. Мен чоң апама берейин. Микрофон караңыздарчы кандай сонун кийинип келиптир бүгүн чоң апам өзгөчө кечеге. Бир кол чабыңыздар. Жана кызым бактылуу болгула, денсаулыкта болгула, көп балалуу чакалуу болуп, жакшы алдыңкы үйлөрүндө болуп жүрөм да. Ой, айтканыңыз келсин. Өтө кыска болду, бирок түшүнүктүү болду окшойт менимче. Эми мынакей туугандар. Бизди ушул Аксаторгонго чакырткан, алыска ат жөнөтүп, жакынга ат жөнөткөн той ээси Алтынбек агам мындайраак чынчы жүрүп. Биз экөөбүз мындай элге көрүнүп туруп эле сүйлөңүзчү бир элдер. Сизди көптөн күттүк, ушул агам ушунча бир Аксаторгон жайыптыр кызына той берип атты. Сиз ушул жерге чыкканда элдер сизди көрүп сүйүнсүн. Караңыз кандай сонун кийингенсиз. Келбет өтө сонун. Келиңиз ага, сизге микрофон сунайын ушулар. Бир кол чабып бериңиздер. Той ээсине. Assalamu alaikum tуугандар. Кош келипсиңер. Эми дагы ушуга кызым менен күйөө балам бактылуу болсун. Алдын бала бассын, аркасын малы бассын, өнүп өсө берсин. Айтканыңыз келсин, кол чабууларыбыз туугандар. Анан туугандар, ар бир бул жерде айтылган каалоотдеги оминде олтуруңуздар. Мусулман болгондон кийин омин дейбиз. 7-дин бири кыздыл, 10-дун бири Оля дейт туугандар. Сиздердин да омин кылсаңыздар ушул омин кылган каалоотдектериңиздер ушул Гүлдана менен күйөө баласы Элиза кеме.
Түз дейсің дейді да, келіңіз мен алдайрақ сөзіңіз жеме, сізді көріпсің ұшы елдер. Еркелетіп жүретелек мақтап біз емемен теп алтындан сөйкі тақмақпыз. Жаратқандан соғарыбыз дем бақын алақаннан ұчат бүгін аппақ қыз. Бардығына мойын сұрып чыдайсың, ары бір қызға айтқат қомындайсың. Ателеңден берген ақтауақ сүтін барған жерге таштай батып судайсың дейткен туғандар. Қараңыздаршы, қандай сон? Ене сіз үйге келсең жарық болмайды, ене сіз үйге барсаң көңіл толмайды екен. Қаншалаған енелер мейірім төгіп тұрса да өз енеңден мейірімінде мейірім болмайды екен. Бүгінгі шол гүлден ушылдарға жеткерген біздің Гүлжамал эжеке сіз әлбетте. Ушуга биздин кызыбыз албетте. Менин деле тууганым болот, өзгөчө биздин деле эжекем болот. Ушул эжекебизге өзгөчө таалим тарбияны бердиңиз десем да жаңылышпайм. Бир катуу кол чаап, бир кырпаңыздар жаңыла. Келиңиз. Болот. Ушундай болуп турса тоюңуздар сонун өтөт. Келиңиz. Kızım, bargan жериңе бактылуу бол. Кармашкан коюң дайыма үзүлбөсүн, түбөлүктүү болсун. Жакшы жаштардан болгула. Айтқаныңыздар келсін. Эми кызыңыздарды бир куттуктаңыздар, Дагы бир рет өзүңүздүн кызыңызды өзүңүз бир куттуктап, анан эстеликке бир сүрөткө чыгарыңыздар. Туугандар бүгүн могул жерде сүрөткө чыгарабыз. Андан соң кызматта болот. Ар бир сөзгө чыккандан кийин албетте сүрөткө түшмөй сайын кетмей жок. Сүрөткө түшпөсөңүздөр той ээлерге болот. Келиңиз той ээлер, Гүлнара сен отуруп. Сиздерге рухсат сиздерге отуруп жүрүңүздөр. Сиздер эле тойдо салтка айланып калып, ал жакка туралы элдер көрсүн. Болуп ушулерге турумуз. Салтка айланып калгандай мени карап туруңуз. Мен сизге бир музыка берейин экраныңыздарга. Нерде бир бийлеңиздер. Сиздер кандай бийлесеңиздер тоюңуздар ошондой өтөт. Сиздер бийлей койсоңуздар мен настроениям чөт да тойду алып бара берем жакшы. Ошон үчүн азыр бир чыгарма коем, сиздер бийлейсиздер. Ал эми келген коноктор албетте сиздерди жөн карап турбайт. Колдоп коштоп коет, колдоп коштогончо колдоруңуздарды сомдоп коет туугандар. Маэстро даяр, той ээлеринин атынан музыка кетсин туугандар. Баарыбыз колдоп коштоп коебуз туугандар, келиңиздер. Рахмат, болду. Ортолукта бийлемей жок, бийде бир аздан соң кылабыз туугандар. Той ээлери, Алтын аке, могул жака келиңиз. Сиз кетпейсиз азыр. Мен качан рухсат бергенде анан барып той ээлеринен келген коноктордон албетте кабар аласыздар. Азыр туугандар, орындуктан орун алыңыздар, бат-баттан туугандар. Бул жакта той ээлерине мен өзгөчө бир сиздерге бир күтүлбөгөн белек тартуулайын деп атабыз туугандар. Орындуктан орун алып, той ээлерин угуп туруңуздар. Мен сиздерге эки белек берейин. Мана кармап туруңуз. Алтын аке сиз бирди кармап. Жеңе сиз бирди кармап. Туугандар, азыр орындуктан орун алыңыздар туугандар. Ортодо ары бери баспайланып келе биздин могул жердеги тартып жаткан видео монтаж камерачыларга мешайт этесиздер. Азыр мен сизге
Мол жерден элдердин ичинен эң биринчи келген конокту сурап берем. Бул нерсе деле салт болуп калды менимче. Ошол инсанга биринчи тоюнун ачылышы кылып сизден белек тапшырып алайын деп чечтим. Той ээси албетте белек сиз алдыңыз, сиз тапшырбасаңыз анткени той кызык өтпөй калат. Азыр туугандар, бүгүнкү кечеге, бүгүнкү кыз узаты тойго эң биринчи келген конок, колуңуздарды көтөрүп коюңуздар. Экөөңүздөр келдиңиздерби? Азыр мындай кылгыла. Кимиңиздер устаган чыккыла мына жака подарка беребиз. Кимиңиздер келиңиз. Бактуу келечек келатат. Мынакей өзгөчө Красноярск жергесинде жакшылык күндөрү көрүнүп чыгарган эжекебиз. Бактысына келген, элге келген даже биздин тойго келген. Саламатсызбы? Ага, подарканы бериңиз. Алган белегиңиз кут болсун эми. Белегиңиз кут болсун. Азыр бул сизге пока биринчиси. Siz menin oyunca hazır toyda kızıtasınız. Bir pazar kalgan adam ikincisini alıp da hareket kıladı da toşuna. Kol çavalar olsun, orunduktan orunlarınız. Oyunlarga çıkınız, emi siz çoğupan en akıllı gelin. Hazırlığı geliş topşayın. Toldu götürün koyun. Daha biri kamera görsün. Beraka gelin koyunca, gayrıyla çıkıp koyunca. Bu degen jakşı, özlücü, erте kelgen insanlarına, geç kelgen insanlarına padarkalar. Jege. Jep bolatız. Öyle cezem bolatız. Aylanmayın. Ülkeliyiz. Alacakmasın. Sizge hazır padarkarız. Ova, padarkan alı olasın. Neye geçkeniz? Şarkı oynanışta dankeni biz Moskva dergisinde mükemmel tutağız. Barımız ile öz vaktısında girer koyuz. Kol çavalar olsun şöyle ekeme. Geliniz. Birinci belekte tapşırıyoruz. Rahmat, orunduktan ordanınız, hoş gelipsiniz dağı biri. Toy elere, sizler de orunduktan ordanınız. Kalganın bizge tapşırınızlar, bugünkü gece meni oyunca sizler жақсы bilesizler. Sonunu ötüp degen ümitteyim tuğanlar. Özgöçö beleklerdi kamtırdı. Anan bir özgöçölük kirgizeyin dep çeşti tuğanlar. Özgöçölük. Bugünkü gecege tuğanlar. Kim жақсы kol çağı oltursa, oyunlarga çıkıp kızıtsa, oşol insanga öz bölük toylarda bunu janagындай konkursta birinci orunga algan mesela. Bul жерде kol çabukkan insanga berir dep çeşti. Kol nerede tura kalıp çarçın jolup bilmem. Katı kol çabukkan adamga kıskası ben çurgap baram şu padarkany benim. Kaysı sol? Bирок tumanlar, bирок bunu hazır kılgan dedi. Ekinci bölükte sayın dedi, ekinci bölükte hazır kılgan dedi. Uşitip kol çarptırыңыздар. Ekinci bölükte. Hazır men bunu götürüp çıksam Jamal Jenger karasam bile Altınbek Baykem üçüncü odat. Öyle oturayım o padarkan hazır bermek olun aytın bermesin de oda. Ekinci bölükte öğrendim Jengeke. Hazır tumanlar. Ankeni birinci sый tamaqta tartılıp kaldı. Biz bugünkü gecede albatta har biringizlerdi sözgө çakırganda ustol-ustoluzlarını meni çakırabız. Ankeni wagt az kaldı. Hazır men bat-battan ustol bereyin, andan soň bir kılayın. Bizim birinci stolda oturgan akişçesi jamatыңыздар мен чыңыңыздар. Birinci bugünkü gecenin söz gezegi sizlerde. Özü birinci stolga oturuplar, söz gezegi de sizlerde bolsun. Bizim birinci stol. Rahmat maestro. Biz özü көптөгөн жакшылык күндөргө көп болуп жүрөбүз. Буйрсам да той бөлөк тойлор, бөлөк жактыкта десем да жаңылышпайм. Өзгөчөлүгү алардын той бүткүчөктү тамаданы же болбосо бул жака чыккан конокторду угуп турганы да. Анан биз ошо Актоокторго келгенде эле бир аз эч өзүңүздөр менен өзүбүз эле отура беребиз мындай. Маанай жок отургансыпчы. Мындай кылалы туугандар. Бул жака чыккан инсандарга бир кол чаап берсеңиз булар да сүйүнүп калат. Той элери да сүйүнүп калат. Кол чаап отуралы. Бүгүнкү кече жогорку деңгээлде өтөт деген үмүттөмүн. Алтын сиз моундайраак туруңуз, бул жагы келиңиз. Элдер көрүп ойлойт, бул той эс маселе азыр сөзгө чыгыптыр дейт. Мындай туруң сөздөр сиздер алып сийлешсиңер. Келиңиз, акчасы баштап берсин. Эң сулуусу, улуусу биздин акчасы экен. Ошол агама микрофон сунайын, келиңиз ага. Суу экенби? Рахмат. Эми ассаламу алейкум демекчимин. Биринчи калам жұрт мени баары окуду. Бүгүн мына Алтынбек Жамал кыз берип атыпсыңар. Гүлдана кызыбыз барган жерине бак тапсын. Денсаулыгы чың болуп, бактылуу болсун.
Ne değil şu östürgen istege çoğunlukla iki yaş baktırım olsun. Şu bayanlar ağarıp görürsün, bana çıkalı olursun, nevre çevreli olursun, ağarıp görüversin. Şu iki jaklı seyirler şu jakşı yaşlardan olabilirsin. Ana sizden bu da beyler şu bir yer silaşkan jakşı bulardan bu jürölerine şu iki yaşka bir baktırılıp alıp gideyim. Айтқаныңыздар келсін, о мені келіңіз. Нұрлан ағам баштасын. Туғандара Нұрлан ағамға бір қол чабыңдаршы, қандай сонан ағам. Бізге әлбетте алдыға жол көргізген біздің шулаталар отапаларыз. Рахмат барыңыздар. Біріншіден ассалаумағалейкум, қымбатты туғандар, Ақтөбе қош келіпсіздер. Алтын келін жоғарыдан жақсы сөздер айтылды. Сөздер бәрі қабыл болсын, жұқтыңыз бақытты болсын, қалалы болсын, бала шақалы болсын, бар болсын, бай болсын. Сіздер даже 1000 жылдық адам болып, жақсы ынтымақ болып жүріңіздер. Ne deysen, hurmatlı tuğanlar, şu toydun güveleri. Şu kızımız ömürlü olsun, baktılı olsun, talaylı olsun. Hiç kaçan olmasın, bala çakalı olup, bay olup yaşayıversin, ıntımakta yaşarsın. Barman yerine baktılı ol. Köp balalı çakalı ol. Yola benim baktılı ol. Altı mine cemaat. Sizlerge dağı şu kızı çoğayı tutasınlar, uzat tutasınlar. Şuncayla zeredektirip. Baktılı olsun. Hayırlı kaynatası silahlar yaxşı gelinlerden olsun. Hurmatlı mehmanlar, бүгүнкү мына кыз узатуу аземде отурабыз. Кыргыздар кызды урматтап сыйлап келишкен. Кыргыздар бар го? Кыргызда кыздын аты улук, кыргызда кыздын заты улук, кыз сыйлабас макулук деген. Демек, кызды сыйлап, урматтап, ушул даражага жеткирген ата-энелерине чоң рахмат айтабыз. Мындан арыда бактылуу болушсун. Ушул тойго келген бардык адамдар кыздын бактылуулугун, мындан арыдагы жашоосун улантып кетишин каалап отурушат. Бар болуңуздар, баарыбыз тойлордо күмө болуп жүрөлү. Айтқаныңыз келсін, сөйлөй тұрғандар бар, қошыласыздарбы? Қош келіпсіздер, дағы бір рет алып келген белектерді той иелеріне тапшырамыз албетте музыканың ортасында. Андан соң естелік. Естелікке сүрөткө чоңуңуздар, аталар. Ой, Нурлан ага, келиңиздер, естеликке сүрөткө чоңуңуздар. Айтып болот эмеспи, жана жакшы күндөр эмес, жакшы бир көзөмеңдер эсте калат деп. Азыр ушул күндөрүн кызыбызды той иелерин ортого алып алып, бир естеликке сүрөткө чыкконуңуздар. Тамағыңыздар татты болсын. Азырдағы бір жамаатты бат-баттан чакырайлы, андан соң бийлейди. Көпчүлүк күтүп калды, могул жерде эжелерим карап алып бөлүң отурайын, эртерээк эле музыка койбосо болбойбу деп мени каргап атышат. Азыр биздин экинчи столдо Калек экен баштаган жамаат, келип бериңиздерчи бул жака. Экинчи столдогу жамаат. Рахмат. Қош келіпсіздер. Той құтты болсын, тойлар той болғансын. Біздің апаларымыз, аталарымыз қалды ба? Келіңіздер, мен сізге микрофон ұсынайын. Бүгінгі кешенің
Дагы бир өзгөчө апасы экен, караңызчы. Кийимиңиз өзүңүзгө жарашып. Могул жерде агаларым сизди көрүп, эжелерим көрүп суктанып атат. О, сиздей болоюн деп суктанып атышат. Апама бир кол чаап бериңиздер, мен микрофон сунай тугандар. Рахмат. Öncelikle bardağına kumandan bugünkü toyga kuş gelipsizler. Bugünkü kızlarning toyu ko'p bolsun. Toylar toy ulansın. Jamal janaygalar. Ne deymiz endi? Densoqda bolublar. Uşu balдар kızlarning suyurmaсын көргүлө. Uşu kızlardı bargan жерине бактылуу болсун, бак тапсын, өнүп өссүн. Өрүшү жайык болсун. Ошо күйөө бала менен өмүр бою кармашкан балдары эч убакта ажырамасын, балалуу чакалуу болуп, өзү менен өзү көбөйүп дегендей жакшы үй бүлөлөрдөн болсун. Кызым, кайната эшик, так эшик, өз ата эшик, так эшик дейт. Ансагандай тактай эшиктен тайбас бол. Дайыма ата-энеңди, бир туугандарыңды, туған ұрықтарыңды уят кылбай турган жаштардан бол, келин бол, ак жолтой келин бол. Не дейбиз эми? Бардыгыңарга чын денсаулык, дайым тойлордо көрүшүп жүрө берели. Assalamu alaikum. Урматтуу бүгүнкү тойдун кечесинде отурган коноктор. Баарыңыздарды бүгүнкү Гүлдананын той менен куттуктаймын. Алтынбек, Жаман, şu barbarlar, şu oturların altın başına aman olsun. Mınakey Allah Teala uşunda ömürdü bergen eken, mına birinci tuğumuzun adı uzatı. Mına eldin batasını alayını, şu жерде айтылған ақ тілектер, ниеттер kabul болсын деп мен Алладан сұрап қалам. Allah Teala şu жерде қаншалаған ақ ниетini, тілегінен şu тілектерді айтады, şu қызға қандай жақсы паталарыңызды береді, ушуларды бардығын Allah Teala'nın kabul kılsın деп мен Allah'dan сұрайын дағы. Kızım Güldan'a bargan жерinde bақтап, önü өссін kızım. Ата-енеңді қандай үй білі, ата-енең қандай ынтымақты адамдар. Ушыларды сыйла, ушылардың атын даңқын шығарған болсаң, сен ал жақта дағы қадірлі боласың kızım. Ошол үчүн kızım барган жеринде бактап, өнүп өскүн. Алладан дайым тилеп жүргүн kızım, жашсың. Дайым ошо тилеген тилегиңди Алла Таалам берет. Дайым тилегиң kızım, бактылуу болгун. Саламатсыздарбы, бардыгыңыздар. Бүгүн ушу сыңарлы тоюңуздар болуп жатат экенсиздер. Ушу барган жеринен бактапсын, өмүрү узак болсун, дене эстелүү бекем болсун. Булар биздин пешенесине сиздердин эстелүү бекем болсун, өмүрүңөр узун болсун, ар дайым жакшы күнгөйгө жүрөлүңүз. Айтқаныңыздар келсін ағам қосылам дейді. Алып келген беректер той иелеріне тапсырып, мынакей бүгінгі кешенесі өзгөчө той менен құттықтап кетсеңіздер болот тургандар, албетте музыканы қоштосундар. Hoş geldinizler dağı bir tuğanları, tamamınızlar tatlı olsun. Emi tuğanları, benim oyumça cedete, bu aranızdan 5 mancanlı götürürüz. Birini eller görsün, ben görüp atam. Götürürüz bu aranızdan gelirsin. Atalarımız, apalarımız, ne oluyor kolu çıkarlar? Çok birini mi oldu götürürüz? Birini namle çıkarlar çıkarıyor. Bu aradığına, azamatsızlar. Uşul kol,
3-cü bölükte surasaң agalarım ulosun çıkarıp alat. Ança munçalar ortadan kolun çıkarıp alat, aylanayın. Hazır tekşerip koydum da mas kolunu ekesler depçe. Hazır eme biyleydi tuğanlar. Bir biyley turgandan konukları olsa bir kaltırak bolacak da men muzika koyup bereyim. Boldu, jeter. Tuğanlar bugünkü gecenin birinci bir antraga. Ortaga bağınız çıkabız. Toy ellerin jana güllerini alıp biyleysiz tuğanlar. Kelingizler ortaga gelgen konukları bugünkü gecenin birinci bir antraga. Oy,
Zamanları şakırım Şatıktım gün oynadan Usu koydu en tanım Oynadı gül Bir yıl çok şartlanım Oynadı gül hey oynadı gül Harbi bu şaylagan Bulbul kuşlarday saylagan Kumanıp şatır del bugün Ağayın kuz aynalan Usu koyuyor en kalan Oynadı gül Bir yıl çok şartlanım Oynadı gül hey oynadı gül Ayalay, sende geçti sayalay Gel dostlarım gel bile, kol sulamız ayalay Usu toydu en salım, oynadı gül Bilir çok şartlanım, oynadı gül hey oynadı gül Usu toydu en salım, oynadı gül Bilir çok şartlanım, oynadı gül hey oynadı gül Usu toydu en salım, oynadı gül Bilir çok şartlanım, oynadı gül hey oynadı gül Olmuş yetimi, canım bıraksan dünya Sen de sevdamı bilesin bizden Başasalaydı hatta özüne karay şayda Yedim azalaydı kun tünü kütken baktım benim sensen Şürek aldamaydı Kayda da tengin men gana Sen şarım sen gana Senden başka hiç kim yok Şüregime kel kara Kayda da tengin men gana Sen şarım sen gana Senden başka hiç kim yok Şüregime kel kara Ayna sen belkin gönül Sen bulmasın derdini Sosak kolum жетеме Жаным bıraksan dünya Sen de sevdamı bilesin bizden жайда Өзің болып қайда алмасам сені көктегі күміс айда Өмір жазалайды хаттан өзіңе қарай жайды Енді мазалайды күн түні күткен бақытым менің сенсің Жүрек алдамайды Қайда да теңің мен ғана Сүйек жарым сен ғана Сенен басқа ешкім жоқ жүрегіме кел қара Қайда да теңің мен ғана Сүйек жарым сен ғана Сенен басқа ешкім жоқ жүрегіме кел қара Айна сен белгін гүлі Сен болмасаң дәрдіне Соқсаң қолым жетеме Жаным бырақ жан дүние
бölükten orun alındı. İkinci bölük başlandı. Bir alakan öğrenci. Tuğanlar işbirliğinde özünün kabineti o'tgan albatta sizlarga qonaqlarga saylayman men. Abalki bayqo'ngizlarga sınarmın men, Jaşele jigit tamada olup aldı deb жазсаңыздар, mına oşol tamadacılık atımda aqtayman men. Maşina şoförlük kabinetke, kuchня, ayallık kabinetke. Mına sizlerin toyuңuzlarını alıp barıp жатқан tamada bizde tamadalar tamadalık kabinetke. Meriye qaraganda meriyanın sözünü uğasızlar, maşina çıkkanda şoförlü sözünü uğasızlar. Al endi kuchня kelgende mırzalar ayımların sözünü tыңдабак turgay emneni verse oşol deysizler. Al emне үчүн бүгүнкү toyda alıp barıp жатқан mendей жаш tamadaga dem күч берип bir катыра кол чагып коебойсуздар тугандар. Noljer ısıp ketdi. Endi tuğandar, bizni ikinci bölüktün başında da sözünü tezrak beri dep aytıp ketdi. Menin Kaningaga Noljer'de bizim Erkin ake başlagan 3. stolda jamat sırası beringizlerçe. Dostlar jamatı dedi mi? Dostlar jamatı jalpı 3. stolda oturgan bizim ağalarım, ecelerim 3. bölüktün birinci söz güzeline.